Assalomu alaykum mardum. Ro'zamagitun baxayr bo'lsin. Kanali Umidjon Texnolog va imroz qatnashmo Umidjon va Usmonjon. Arnoyatga ishlagan, короче, izlashim bitta planshet yakabra obzor mekin. Planshet ki darda ismi shmo desam, planshet GT40, ham planshet legendarniy planshet Muhammadjon. Va bu planshet digari bo'lsa, planshet X-Nizda Pro H256 X-Nizda Pro, Atouch X-Nizda Pro. O'zi bo'sha har planshetlar mekchi va unboxing mekinim. Ishamay uchun unboxing mekinim va isha o'sha Usmon. Davay Usmon. Shu demoqchi. Xo'p. Va shu planshetlar o'zbeklarcha mekchi. Tap. Pariyona. Shu demoqchi. Опа, berida chiqamizani. Xo'p, коробка mekchim. Xo'p. Yo'q, da коробка уже найсунаga chiqagi desena. Hamma narsani GT40 Ultra planshet, mishka do'shas, 5G, IPS, Type-C zararning, navigator, WhatsApp, YouTube, TikTok. Va planshet bachalachilarga ku. Planshet xidachay. Atouch X-Nizda Pro, IPS ekran dorad, zoom dorad va 5G internet dorad. Planshet xidish xati mishkash. Xo'p, yo'q. Da vaqti kushodem, yakim ora pesh o'zmaga planshet, dar planshet GT40. Vaqti mekshonish planshetay xidish xati chixolish. این Usmonda bo'sha chi? Ogo. Planshet sap-safed, dadani xitga sap-safed. Dizaynش هم خودشم چوتکه بعد ایشو یا پلونکه دیگه ایروش میبره. اینا پلونکاش خاطی. پلونکاش خودش ای کلیواتورا داره. کلیواتورا و چخول. کلیواتورا و چخولش دیگه. چیزی که کامپلیتاسیون ای برومات. و اینجا بو چیه؟ تاک چی بود اصلی جدا؟ کامپلیتاسیون اینجا بود داخل میشه کابل و بیا پرخانی که دیگه دا. این بلوگ میبره. ناوشنی یک گوشه. و میشکا باشه. میشکا و باید سیمچای دیگه برای سیم کارتم رو آوردم. خب انا که GT40 میبینیم باردان یوکه. دا GT40 پلانشت خودش میبره. خاطر چی خولش؟ اینجا میبره. دا دری اکسسوارش چیه اینجا؟ اوه اچکی. هی. یو. اچکی برام کارچی. اچکی دیگه اینجا برام. و اینجا باشه البته کابل تایپ سی. اینم ناوشنی یک گوشه دارد. Мышкой беспроводной. Аида бушат проводной. А блок питания, пеленка, клавиатура ва стилус. Яки ручка барои планшет дарои экранш хати кор кардан. И плюсой итил планшет. Яки айва фаркаш магараги чиз дарим даст ки якта стилус дорад ва мышкой беспроводной и ещё очки дорад. Видян сета чиз зёрту дорад мисла ба планшет дастанги итра. خب خاراکتریستیک پلنشت GT40 باشد 12 16 درجه 16 و 512 گیگابایت اخر چی 8256 این بالاتر و مثلا نرخش را بیایم اگر GT40 Ultra 16 و 512 گیگابایت نرخش در مغازین ما 9000 روبل بود 8500 روبلی کرده گیم پلنشت حاضرش تا آخر ماه شریف رمضان و این پلنشت باشد نرخش بود در مغازین ما 8000 روبل کرده میشن حاضر ایرا 7500 روبل یعنی که همه این پلنشت داره 500 روبلی ارزان کرده گیم من برای زکات کردم میتونید که رقمی که در روی اکران دستین همین رقم‌ها رو مراجعه کنین و البته اپراتور شما در اپراتیونی جواب میتونه باردارو خواهش کردم میشود که در واتساپ نویسین در واتساپ مثلا تستر جوابتون رو میگیرید دستافکا کجا داریم و تاجیکستان و تمام شهرهای روسیه دستافکا داره همه شهرها هست تاجیکستان توسط سامایلو روان میکنه و اگر که داخل روسیه باشین توسط پشت روسیه روان میکنه اگر مسکو باشین مسکو تا مترو را دستافکا میکنه دستافکا پلانیه безплатно نیست باز در اینستان با اینکه مثلا با اومجان دستافکا تو داریم بودگی безплатно نه بارداره دستافکا پلانیه دستافکا باشد اگر که تا مترو را برای 300 روبل پشت روسیه 300 روبل برادرای هستن که میگن با تاکسی روان کن تاکسی خطی هم در کوبش روان میکنیم تاکسی خطی باید چیکار کننشون در کو اپلاتاشا خود یامون کلیم تاکسی را خودش اپلاتا میکنن پیشکی مثال لامو تاکسی خودش تاکسی را ما تو پیش روان میکنیم پول پلنشت رو میپرته تاکسی را میکنیم میروا تاکسی پولی تفتیش دیگه با پرایکا گذاشته так что بدون که بیمال заказ کنید ما رفتیم کافه که تماشا کنیم الله گفتارم برادرای در تلگرام کانال ما ابونه شدن فرموش نکنه در خبر روی اکراندaki زنگ زنید تا تو که اشتباه زنگ زنید اصلا چه با کسی رو داره کسی هم میگه بلد میکنه تو بلد تو یا کسی رو میگه چه خیلی دست السلام علیکم راچ کن
خوراک چه سه بچه نه کنم بلیتو من بدون رفته سوخی قیمت ارزان نه رفتنی قیمت سامانه ارزانه بچه ها بسیارش طرف های ازبکستان گرفته است ازبکستان نرخ تلگرام پارتوفتگی هم رد هم هست تلگرام هستن سمرقند لیبت اوزی کجا اینا بچه‌ای که دوشنبه پرده نه چرا ازبکستان چند سوم را اکونومیک نه короче брат 12-15 هزار میگه بده خودش ده скидка ارزان میشه представить که برات 12000 билет тоҷикистон 27000 рублай самарқанд 89000 рублай плюс минус 10-12000 просто арзон нисбат ба иҷора зато самарқанд мера самарқандиҳо ҳама тоҷи ба тоҷики пешроз меган полни чоткай бад уҷа хитайон гар гурна мекин бо самарқанд граница тоҷикистон куҷо хатия куҷан хатими ё регар хати регар хати тем боли регар хати да ай самарқанд то душан мера максимум 2.5 соат 3 соата ра хати максимум аэропорт то регара 1 соат ра ай регар то душан мера 1 соат ра хай майли дара бо якен чи дромади хурди ним соат га вақта гириф 2.5 3 соат вақта метон ки барои заказ кардан авиа яки били ҳамин рақамҳое ки дар рӯи экран дестин 925 371 03 88 муроҷиат кини авиакасир карда ҳоли ҳамаша мефаоната так шо занг музам ҳама вақт графики кори мо соати 10 сар то соати 10 бегай магазини мо ҳамарӯза кушода соати 10 то 10 бега магазини мо дар шаҳри Москва метро Бутырская 4 выход торговый центр Зелёный бемалол омода мегиред магазин ҳама вақт кушода интизори шумоем саломат бошед то видеои дигар.